Jama, bunuh jamu, mengalu jah. Ayo ngejah, ading ngejah. Bigi tak keslap. Pada bagian tamu. Lihamu anak guna dua. Ay nag-ibig di ko sertifikat ni Tanoy. Oh, langgi apa? Sahok tahin na rapi. Memang busuk di pemikiran mo ate. Tardok mahitan na mardong sebutuha, alih-alih dan gapuang. Sude tading-tadingan nyupung ta. Iho sude. Walat tan sotiki melek ko tu. Ibe tan garapan. Bigi majong. Unang pola be. Ini berguna yang halakan di sana. Nomor soal mana yang mesti raudah? Molo tunggalan ni Tanoy behita dang mestedaan. Oke mak jadi mak. Ali tadam mahadua na udah. Ima, Bigi majong sampai orang. dang pala perlu pator ngamu. Teh yang gikub ba. Nasi buto ho dong ngah maksud tu basung ni. Ya, ini mau guna kamu doang gimana nih? Uber naking sendiri so nomor soal lu biar kamu. Ah, iya madale. Sobo tu maksud di memang udah yang gikub be. Mau dari mana? Pasol ha minak kita ni tanon. Ala ni tanong mo noon? Oh, lole. Ah, Apala, persoalan mo na itanong mo noon. sono lole. Apa juang dia jual satu pisiduk kita ba? So nuhud dulu nak kening. Ah, lasinari. Betul mamula ka. Ayo rupi majis tok juang dia ba? Ay belum nga di kerja ko no kadam mungkin ko kerja ibe sa to pita mulak. Stor sidu ngon. Dang arong pakur. Ay pakita kami mabain. Ah, pakai pakur mah. Ah. Topi tu jodoh sober Indonesia ni hidup penangi. Lain so may pakuri naruh ng manak ko. Bidang na yatong tanoob ba? Luja may bangulong. Girisok ko na ba? Tanpa sa pamotuan niya bangan. Asya rong doon sertifikat niyo. Buru pila mo lang mga gadis. Ay giwising do tahi-tahin yang gikukubiri. Ningga di sini na tanoy. Habi najulo do takas yudok kunupung nami do bapa nami nahinan. Tung sujari gay isut tanoy. Ay hulani do tading-tadingan nupung nami. Tano parsati do di hami. Bakal kay na iyo ba? Kuway nama surah Aisyat nung di pasaha tahun itu aw. Najulo tiki dingun niya bapa nahinan. Lok mata negara pana di mana? Odia wasahot di habi di keluarga nami. Sunang gawin mo na majuan, mga gadis. Asik-asik duwe pangalaw ni yang gikon. Ereng siya pipakuri ba? Nga ba guro, betal ko ba? Itong salah ko makirejo. Malas aw. Ah. Jadi sonod daw dia. Anong ning sinurok sunari ko? Ato araw ah. Marutok jalapi ho sa lapan. So yun naman tayo yung marami ko aking doa kadongan di sana. Sonod nang dia. Kan uju di ngulu di bapak tanaya kan dan hutok ko. Kalau mengarat ke lutu talu persahaan. Jadi alokyan do to nani bapak tanayan mahiti surat di bain. Ima taring tu perbaikan di talu na pinukan yung tanayan do na pinukan di bapak. Alay wala talu yung din sila yun. Tadi sini pat orang bolu je bukan tekas betul talu dira aja do. Tidak menolong si baik itu to. Orang tamu itu. Surat songod dia, kayak gini ba? Biar dia sungguh dia. Aku maja songod dia. Apa surat-suratnya ada?
Oh. Pada surati? Odo surat dari bina ini bapak ini hinang. Jangan, bunuh jamu, mengamu jah. Ngejah. Ading lagi ngejah. Bikin takas dah. Para bagian tamu. Lihamu anak guna dua, si Ramli dohot si Manota. Au na dua-dua muna dison neng membagi pajayan pai masomate au marhite surato. Ia tano taring-taringan ni okuta na dinapai kupasahat may itu anakku si siakangan si Ramli. Ia tano na hukuka na di nahornobi kupasahat may itu anakku siapudan ima si Manota. Sianau na dua muna parang ni Marco. Sebelum matunani bapak nainan berarti itu sudah berlain di kita. Dalam surat nibah apa? Tak kira semua surat nibah. Harus surat nibah apa? Surat tangan nama mereka lagi. Harus tas nabi baru dulu be. Dan surat nibah apa? Nabi kod urasau. Dan kursi yang dia awal surat nibah. Dan persia bisi. Dan tidak ada tanda tangan di bapak tekinan di bapak beri. Oh, lo mungkin tanda tangan nibah apa? Alih orang manurati. Nibah saudara apa tanda tangan ini? Dan dia surat nibah na hinagdol. Sebenarnya sa sitong na tikiling di ba gitu lang kusong ni ali ala na siyo dahil siyo ko makan mo ko bahay bababa mahiti siguro babae sampai tuh to Dapur siya, nebekor surat to. Oh, berjamu. Ahele Kan bimol kau? lang lo pilay wa masuk lay udah akhirnya yung nalore gumpong yun Arang pala hale. Nasono dulu lewat tahun narai sen legan tei. Nangi lo kubereng sona du garung ni. Neng mengilu nya na pas kabona jule lo bina. boy deh bu dah male lo bawahi Gua kan so tagele. lo Alam ada koni le. lo Tong mo soni lang dele. oke deh Mulai. ini male aku memang terus di beberapa kali beda karena rang dulu deh Memang betul-betul udah bang sirah bukan? Boleh malek. Saya malek. Sebatas soni do kana odong sebutu. Si arong do ka perselisihan. Tomol soni lawan sudah beda. deh Oleh te perjulu. deh Orang mune. betul usuk deh Deh. Telepon baru berangkat di sini pak. Saya buru dia mau ngurus suratnya. Dia mesti ngasih dulu kan teh ikut. Musanga dia saya nak tahu dan bukan di sini. Waktu nani bapak nahian ikut tetap di hari anggota ni. Halo Re, lagi dia lagi kemarin. Kalau sudah stok jauh orang ni si hatta tulai pak. Olo le, apa yang melena? Olo le mana tadi? Olo le. Horas. Lu tujuan aja pak. Apa kita perlu tulang? Ay sungon yan laiwa. Ina tahu namin na napai. Oh, lama Yan yan waktu nan niku baju sertifikat di suhu sudah babu deh. bawa ini tulang gue. Kurso ni teh apa yang perlu le? Bawa dua sebenarnya paling perlu sih. Saya ada para teh kondisi tak foto jelas nah. Saya kan di luar. Nah, jadi apa dua apa di mana kurang ditanoi. Orang tadi kita tahu sama pastinya gajangna ada pula nah lana ini kan tertera di sertifikat keterangan nah sini monima. Tong kurso ni adik ibu juga boleh dapat sebenarnya tadi jule. Sebenarnya bawa ini perlu mulai waktu nah kepastian gambar itu tulang alana sebenarnya agak lagi repot sebenarnya. Jadi pasti kabar tulang ale udah kayak lupa tulang nah saya sudah ukuran itu nih dapat kumbar balok nah kan itu nah saya tinggal survei dan itu lapangan gitu. Asal murah mau survei ngantar itu kan? Nanti betul satu yang ini namanya. Oke. Atau lain jule mah? Jadi semuanya itu tulang ya kurang tuh keren ini. Oke lah. Atau lain lah. Lain pun pasti keren tulang.
Maliling tulang Iya. perahan. Tang dope kira 10 menit dope pas Gibson liliko. Ay gudang mati kare jo. Tak ko pick up kung jadi gabe tiba masuk di tahop ka. Oh, Jadi order lang teh. order to ngolo. Gitu. Kok mana yang siya na security, nani kurusi sertifikat na. Oh lolo. Aku kirim dari ukuran datu kan. Ini do. Ngau tulis son. Oh, lo. Ada peme juga ring gudang data-data son. Ay do order. Order? Oh lo. Atas nama ni Ramlimar pun ada. Oh lo. Oh lolo. Oh, pas deh. Itu sama tong sama yang mana 50 kan Pak kan hari Rabu kan 50 70. Oh lo. Sama yang mana 50. 50. Berbatasan sama tusan tu Puroket sama batasnya niyan. Oke. Parbolokan ini batang di pisangan nagilingi. Oh lo. Oh. Tu sama yang mana 70. Berarti tusan perbatasan mulai sesuai son Batang di Hawan. amani Parlinggo makan perbatasan desakan. Oh lo ini batang di Hawan. Oh lo itu. Jadi yang perlu tahu kurbe? Ada pala bera ay ano may tawara makata mo siya. Kan nga. Oh boleh. Saya manot ko manang media. Pasti pernah di lapor dia biasa dah. Wala po ni maniha ni Parlin. Oh lo. Bueno ni. Jadi songon mi joke. Ala na dong napirusan na. Toy mak, boleh song ni. Kaki ay kuah ma jupo to ma joke video ma joke sarong bukti non. Ay do sarang gabi berbeda kedua kan. Oh lolo. Pembahana. Itu nga tabu ni jama senario, ngabut tumar putu-putu kan. Oh lolo. Foto video makan. Oh lo. Simple songon ni. Jadi amate perbatasan Perjolo kan? Oh lo. Kedua Kan kan? batang hiwa mo sayangan. Oke. Dengan merusak mubah. Ini nama hatok namon. Kuatur pe yang ko masalah do lancar sini kubain. Oh, hatok namon ay. Torsu langsung nama itu ah. Tu camat nomor. Oke. Jadi semua ini aja teh. Oke. Perjolo tulang. Oh lo. Oke. Jadi lah. Alima ko tanong unaan. Ni gimana na sertifikat na. Jadi di siapa bang Nungai? Oh, lesi di mana? Ay nagay sudah udah dibikos sertifikat ni Tanoy. Oh lagi apa? Sahok tahin na Memang rapi. busuk di pemikiran mo ate. Tardok mahitan na mardong sebutuha, alih-alih dan gapuwa. Sude tading-tadingan nyupung ta. Iho sude. Walat tan sotiki melek ko tuh. Ibe tano garapan. Bigi mo jong. Unang pola be. Molo tungalan Tanoy behita dang mastadaan. Oke mak jadi mak. Ali tadam mo mahadua na udah. Ima, bigi mo jong sa orang. Oh, langsung ini dapat cerita anak. Oh lo le. Je, nomor soali pe yang narahin ini dijawi ala ni tanod doi. Oh lo le, tong dolan tanod di. Sobo tong sudi memang adu yang gikube. Toy male. Bersabar lai mah ruani lai. Buah mah be langsung ini lu sepatak kena ordong sebutuhon. Sekarang udah persoalan. Ina mele. Wah nun. Kun di sabar naman ni palabo na mata tion. Bah, nah di luar ada tulang. Sono ngumpul-ngumpul ni. Orang tulang, bah. Apa lah? Ini tanah ngasih dong. Eh, nama Roni ada tulang. Oh, ini ngasih kape. Sana tarurus kan? Ah, mana hati bapak. Ada lingkar dari tulang, bah. Aji dia dong masalah. Semino ikan dino. Ah, ngapa siap be bah. Ngapa supir baku be. Oh, apa sih gerak nilai bah? Mulai dari tulang, bah. Lalu jangan ngurusul. Oh, ngapa siap. Ala ini kan harus suku pati tulang, bah. Ah, ini. Aduh, horo bana para diurus tulang sertifikat di tanah. Nah, beres dulu tuh jangan dulu yang ngurusin. Bahkan dah orang dope. Oh. Sa sitong na kan tanu na huruso do katulad na sin katading-kadingan ni po namin na julo. Kading-kadingan ni papa namin na hinaan. Itu Takas na tiki na julo di hatahon dito na ako namin do papa namin nan. Tung sujari gari sa tanoy dang boy madago mang tuse. Ikon hamil itong bangulay sa tu anak namin ada sa tu pupunan. Apa yung wering ma sonaro ku wering tahi-tahin yang ikanding banggaris tanoy. Ala ni do makana sa huruso le. Ang gudi pak kunian boloning di mana petano ini? Diulah.
Tak pernah masalah di mana tuh sudi itu tanoi. Sudi tanoi di mana? Asal diurus dengan kuno digaris. Ari yo makana gabi bu sudi. Asal nang boy no mo di mana menggaris tanoi sa totong di kami tanoi. Iyo re, nang simno to ba kahado nakagaling namin ko po namin kan sa tong along taling namin hala kita itingi ko namin na juri tong ay makana hurus may. Oh, songoni lah pet tulang. Ngadeng kan niya nabi mi tulang. Atong molo songoni lama jate tulang. Oh, olo le ba? Saya urip puro na nang sudi digulut abang at tanoy. Habe napadilat ton ni papa na hinadto. Makana di basong ni habe.